Ekitabo ky'okuruga eshuura ya 4. Ruhanga okwoleka Musa oku arikora eby'okutangaaza. Musa yagarukamu naagira ati konka nimanya ngu tibarinyikiriza n'obu hakuba okumpurira ahakuba baryagira bati Mukama tarakweyorekire. Mukama yamugira ati ekyo ky'oine omu ngaro niki? Onu ati n'enkoni. Ruhanga yamugira ati ginagya ahansi. Yaginaga ahansi enkoni yahinduka enjoka. Musa yagihunga. Mukama yamugira ati tayo omukono gwawe ogikwata omukira. Yatayo omukono yagikwata yagaruka yahinduka enkono omu ngaro ze. Oko niko orikora bakabona kwikiriza ku Mukama Ruhanga wa bishenkurubo, Ruhanga wa Aburahamu, Ruhanga wa Isaaka kandi Ruhanga wa Yakobo yakweyorekire. Kandi Mukama yamugira ati ta omukono gwawe omu kifuba. Yagutamu kuyagwihiremu yashanga gubembere nigwera nk'orubaare. Yagaruka yamugira ati garura omukono gwawe omu kifuba. Yagaruramu kuyagwihiremu yashanga guri nk'omumbere gw'ogundi. Mukama yagira ati kuba batakwikirize n'obu hakuba okwikiririzibwa akamanyiso k'okubanza barikiririzibwa aka kabiri. Kandi kuba batikiririzibwa obwo bumanyiso bwombi n'obu hakuba okuhurira ebyo orikubagambira oryatwaraho amaizi g'omu mugyera ogashukya ahansi amaizi ago agoritaho omu mugyera garyahinduka eshagama ahari ery'itaka. Aro n'okutumwa kukora na Musa. Musa yagira Mukama ati Mukama wangye niraryo n'omwiru wawe nshangwa ntaba mugambi murungi nangwa nahu watandikira kugamba nanyi ahabw'okuba nyetwara omu kugamba n'orurimi rwangye runaamuuka. Mukama yamugira ati noho wahangira akanwa k'omuntu nari noho hindura omuntu ekiteta nari ekifamatu nari shinoho omurebesa nari omuhumya. Tinya Mukama nahabw'ekyo iroko gyende ndyaba hamwe n'akanwa kawe nkuhabure eby'origamba. Musa yagarukamu ati Mukama wangye ninkweshengyereza owu orikwenda kutuma mutume. Mukama yagirira Musa ekiniga kingi yagira ati Aroni mwene Shomuleevi tariho? Nimumanya we ku arikubaasa kugamba gye. Kandi reeba hati naija kubugana kwarakureebe naija kwesiimira aha mutima. Oryaguma mugambire otebigambo omu kanwa ke nanye ndyaba hamwe n'akanwa kawe naake mbahabure ebi murikora. Aryaba okugambirira abantu ab'akanwa kawe niwe mubeere nka Ruhanga. Kandi oryaguma otware enkoni egi omu ngaro eyi orikoresa obumanyiso. Musa okugaruka Misiri. Musa yagaruka ahari Yeserishezara yamugira ati ninkweshengyereza reka ngyende ngarukye ahari beene waitu abari omuri Misiri ndebe ku barabe bakibaho. Yesero yagira Musa ati gyenda n'obusinge. Kandi Mukama yagambira Musa akiri omuri Midiyaani ati iroko ogarukye Misiri ahabw'okuba ababaire nibenda kukwita bafiire. Musa yatwara omukazi we n'abatabani yabata aha ndogoya yagaruka omu nsi ya Misiri kandi yatwara egyo nkoni ya Ruhanga omu ngaro ze. Mukama agira Musa ati kora agarukye Misiri otarireka kukorera omu maisho ga Faraho eby'okutangaaza byona ebi nakuhiire kukora konka ndyagangaaza omutima gwe tarireka abantu kugyenda. Kandi oryagambira Faraho oti oku nikwo Mukama arikugamba nagira ati Isirayeli n'omwana wangye w'omuzigiijo kandi ninkugambira nti reka omwana wangye agyende ampeereze kora ayangye kumurekura ninyija kwita omwana wawe ow'omuzigiijo. Kuba abaire nibakigyenda bahika omu icumbi Mukama yamushangamu yayenda kumwita. Zipora yakwata ibare ry'obwogi yashara ekiishu ky'omubiri gw'omwana we yakinaga aha bigyere bya Musa yamugira ati wampindukira omugore orikujwisha eshagama. Mukama niko kumureka. Zipora akagira ati ori omugore orikujwisha eshagama ahabw'okushara. Mukama yagambira Aroni ati irokoze kubugana Musa omu ihamba. Yagyenda yamubugana aha rushozi rwa Ruhanga yamunywegyera. Musa yagambira Aroni ebigambo byona ebi Mukama yamutumire n'obumanyiso bwona obu yamuragiire kukora. Musa na Aroni bagyenda bateeranira hamwe abakuru b'Abisirayeli boona
Aroni yabagambira ebigambo byona ebi Mukama yagambiire Musa kandi yakorera obwo bumanyiso omu maisho g'abantu. Abantu biikiriza kandi kubahurira ngu Mukama tayayiira Abisirayiri yareeba okubonabonesibwa kwabo biinika emitwe yaabo baaramya.